vos que sabemos que hai moitas rapazas e rapaces que nos estades seguindo dende outro lado do streaming. É algo que nos trouxo a pandemia, nos quitou a presencialidade en moitos momentos, pero gracias ás redes podemos estar conectadas e conectados e participando dun espazo de reflexión común. Lembrábamos fai un ratiño que este programa da Deputación de Pontevedra, que percorre cada ano 25 concellos, con accións artísticas participativas, na meirande parte dos casos, é o quinto ano que está neste concello de Pontareas. Para nós é unha honra chegar a un concello onde sabemos que hai unha implicación coa igualdade, un traballo os 365 días do ano, porque comulga perfectamente con este programa. Dende o 25 de novembro dun ano ata o 25 de novembro do ano seguinte, este programa, mediante danza, música, performance, mural, poesía, todas as manifestacións artísticas, trata de facer reflexionar xuntas e xuntos a toda a provincia e facendo tamén da man de artistas talentosas, que moitas veces lle costa tamén ter visible o seu traballo, estar nas programacións, estar nos museos, estar nos teatros, estar na mesma representación cos seus compañeiros homes. Por iso este programa ten esas dúas vertentes. Facer partícipe a cidadanía desa loita contra a violencia machista, que sabemos que ademais é a única forma para tratar de eliminala, de erradicala da nosa sociedade, é contar con todas e con todos vós, coa mocidade, que sodes o futuro, pero tamén sodes o presente, e ao mesmo tempo visibilizar o traballo de tantas mulleres artistas tan boas que moitas veces teñen máis difícil estar nas programacións. Por iso agradecer ao Concello de Pontareas sempre a súa implicación, por pensar nos centros escolares tamén como unha das nosas alianzas nesta loita, porque sabemos que dende a educación se ten que facer activismo pola igualdade en contra da violencia machista, e tamén agradecer, que sempre o dicimos dunha forma moi sinceira, a todas as artistas que 6 anos que estamos nesta edición, levamos máis de 5 anos traballando neste programa, se levan sumado a este programa Mulleres en Acción Violencia Cero co seu mellor labor artística, coa súa implicación, coa igualdade, tratando de facernos sentir a través de pezas que sabemos que tocan as carnes, que tocan a sensibilidade, que nos fan reflexionar xuntas e xuntos. Pola miña banda, introducir agora un vídeo que vai a facer un resumo da anterior edición para que vexamos un pouquiño como este programa chega a 25 concellos cada edición con manifestacións artísticas moi diversas. Despois falará a diputada de Igualdade, Victoria Alonso, e pechará este acto a alcaldesa en funcións de Pontareas. Moitísimas gracias. Libre o meu corazón, libre a miña alma. E libre o meu pensamento, que se alza do ceo e descende ata a terra.
Moi bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, dende o Goberno da Diputación de Pontevedra queríamos trasladar unha mensaxe de ánimo a Xosé Represas, o alcalde, e a todo o seu equipo de goberno. E tamén agradecerlle ao Concello a implicación e que aceptasen participar un ano máis neste programa, así como os centros que estiveron dispostos a que os seus alumnos seguisen o streaming e a todos aqueles os que o van a seguir con posterioridade. Mulleres en Acción, Violencia Cero é un programa asentado na Deputación de Pontevedra que o seu nome é unha declaración de intencións. Mulleres en Acción porque son mulleres que dentro do sector da cultura intentan concienciar a toda a veciñanza alo onde vamos a facer as accións. O sector cultural é un sector onde as mulleres tamén teñen que esforzarse un anaquiño máis para demostrar a súa valía, para demostrar que ao final son igual de artistas que un home sin implicar o seu sexo. Hoxe temos a Twins Experimental, Ainhoa e Laura, un grupo de artistas, unhas mozas madrileñas que dende que montaron o seu grupo, dende que se constituíron, pois levan unha longa traxectoria traballando a prol da cultura, traballando en poñer en valor tamén a figura da muller neste sector. E Violencia Cero porque é o obxectivo que pretendemos acadar. O realmente victorioso, realmente bo sería lograr que non tivésemos que facer este programa. Esa vai ser a victoria cando xa non teña sentido facelo porque habremos logrado esa violencia cero que leva por nome o programa. Mentras tanto, o que perseguimos é concienciar para que a sociedade entenda a necesidade de frear as violencias machistas. Porque as violencias non son as estadísticas que saen na prensa, non é un número de mulleres asesinadas, é moito máis que iso. Recentemente temos a noticia dunha nai de Tenerife que non sabe onde están os seus fillos porque o seu marido desapareceu con eles. Esta é unha realidade que tamén acontece, pais que por facerlle dano a súa muller fanlle dano aos fillos. E ao final son familias rotas polo feito de que un home quere controlar a unha muller. Isto é o que temos que entender que non pode acontecer. Un home polo feito de ser un home non pode decidir sobre unha muller, non pode decidir cando sair, cando pode entrar, non lle pode controlar o teléfono, non lle pode controlar a roupa que viste, non lle pode controlar o que estuda, non lle pode controlar onde traballa. Temos igualdade de dereitos, merecemos telos e temos que acadalos e temos que conseguir esa igualdade para porlle fin a estas violencias machistas que estamos a sufrir. Espero que cando termine este streaming, cando visionedes a acción de hoxe, pois poidades reflexionar, poidades falar entre vós, poidades debater sobre este obxectivo que estamos a perseguir e que entre todos poidamos poñer ese gran de area para intentar acadalo. Moitas grazas. Hola, bos días a todos e a todos, o alumnado e profesorado que nos seguides no día de hoxe en streaming. Esta nova acción de Mulleres en Acción, Violencia Cero, que desde o 2015, pois, como ben decía Victoria Alonso, leva facendo a institución da Deputación de Pontevedra en todos os concellos. Pontareas tamén, Pontareas é a sexta edición. En todos estes anos, todas estas accións puseron de manifesto este grave problema que temos a nivel social, económico e cultural con respecto á desigualdade que sufrimos as mulleres con respecto aos homes. Así que esta acción de hoxe sí que vai a ter ese contido tan especial de pôr de manifesto a situación, de sensibilizarnos e concienciarnos do problema que temos e, bueno, aparte de ver unha peza creativa seguramente que nos vai a impactar e a facer reflexionar sobre o que acontece e como vemos nós como persoas esa situación que agora nos envolve. Sobre todo porque en esta época de pandemia sí que a muller sufriu máis que nada esta situación sanitaria, porque moitas delas se veron incluso obligadas a convivir co seu maltratador
nunha situación familiar que, como ben decía antes Victoria, moitas veces non solamente afecta ás mulleres, sino tamén aos fillos e fillas. Así que solo desexarvos que vos guste a peza, que isto dé moito que falar dentro das aulas. E nada, a Concelleira de Igualdade entregará unhas camisetas que nos trouxeron da Deputación para todos aqueles centros que estades os inscritos a seguirnos por streaming. Gracias a todos. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Attention when nobody else was paying. I gave you the shirt off my back, what you saying? To keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? I need you the most.
just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? I gave you attention when nobody else was paying. I gave
now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. The love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do and I'm always in the dark. We're living in a powder keg and giving off balls. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Upon a time I was falling in love, but now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. Living in a powder keg and giving off sparks. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start. Upon a time I was falling in love, but now I'm only falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart.
Hola, buenos días. Muchas gracias por venir, a las que estáis aquí y a toda la gente que está virtualmente ahí en el streaming. Muchas gracias por quedaros y ver esta pieza que se llama Conversación, Habitación o Morada. Nosotras somos Twins Experiment, ella es Ainhoa y yo soy Laura. Somos un colectivo que empezó en el 2014 y desde ahí hemos construido lo que es este proyecto que se llama Twins Experiment y con el que llevamos ya 7 años. Somos coreógrafas y por lo tanto consideramos que nuestros trabajos se mueven entre la coreografía, la danza, todo lo performativo. Tenemos, ahora mismo son 3 piezas juntas, tenemos un club de lectura sobre danza y coreografía, tenemos un par de laboratorios también que gira un poco en torno al trabajo que hacemos juntas. La base de nuestro trabajo es todo lo que gira en torno a la amistad, el pasar tiempo juntas y todo lo que emerge un poco desde ahí. Y te paso un poco. Bueno, igual también está bien decir que con esas 3 piezas que hemos hecho durante estos 7 años de colectivo, hemos viajado, como que nos ha dado la oportunidad para viajar a muchos lugares, desde México a Argentina, a Nueva York también, por toda la península ibérica, Alemania, Uruguay, un montón de sitios. Porque también como que lo que hacemos se puede encuadrar en muchos contextos diferentes, desde un teatro, un espacio más como una caja negra, o un escenario como el que estamos, hasta un museo, o incluso algunas veces lo hemos hecho en algunos halls de teatros. Y bueno, igual también podemos deciros que nos gustaría plantearos, con esto que habéis visto, varias preguntas que igual pues estaría bien que pudieseis reflexionar sobre ellas y luego ya nos llegará vuestro feedback, porque como nos tenemos aquí delante, pues es difícil que ahora podamos hacer el proceso de conversación. Pero bueno, la primera de ellas es una pregunta que para nosotras es clave en nuestra investigación de esta pieza, que es ¿qué pasaría si en vez de pensar en cómo queremos vivir cada una de nosotras individualmente, pensáramos en cómo queremos vivir juntas, ¿no? Juntos. La segunda pregunta que queríamos haceros y compartiros es cómo relacionáis lo que habéis visto con todo lo que ya os han contado antes de nosotras sobre la violencia contra la mujer, todo el tema de la igualdad. ¿Cómo podéis relacionar vosotros y vosotras todo lo que habéis visto con esa temática, ¿no? Y por último, la última pregunta era ¿dónde está la danza en lo que habéis visto? Y igual también deciros que si tenéis alguna pregunta sobre nosotras o que os apetezca como hacernos porque tenéis intriga o lo que sea, ya que no podemos hablar en directo, nosotras tenemos nuestro Instagram, que es @twinsexperiment, y ahí podéis escribirnos mensajes privados y os contestamos con mucho gusto a lo que queráis. Sí. No sé si... También agradecer la invitación a todas porque creemos que es un contexto súper importante y súper necesario también. Al final nosotras somos un colectivo de mujeres que nos rodeamos de mujeres por lo general en nuestros trabajos, nuestras cómplices siempre son mujeres y un poco con las que hacemos red, entonces siempre es importante este apoyo y estos espacios en los que poder presentar trabajos que también tienen una fragilidad y una sutileza y necesitan de estar en un ambiente muy concreto para que puedan emerger y pueda llegar realmente lo que esperamos que os hayan llegado a través de las pantallas, que ya sabemos que estamos todas bastante acostumbradas a eso. Entonces, queríamos agradeceros la invitación muchísimo y sí, un poco como cualquier pregunta, duda que tengáis, reflexión, estamos
encantadas de recibirla. Es un trabajo que llevamos haciendo durante un montón de años. Se creó en el 2016 y desde ahí ha ido, con nosotras también se ha ido transformando mucho y dejamos mucho espacio a que se pueda transformar porque nosotras hemos ido creciendo también, nos hemos ido madurando, nuestros cuerpos han ido cambiando, nuestra manera de bailar también. Por eso también nos preguntamos como dónde veis la danza aquí, que es una pregunta que nos interesa mucho. ¿Dónde la identificáis dentro de esta performance? ¿Dónde la podéis encontrar? Y bueno, sí, como todo lo que os apetezca compartir es súper bienvenido. Y nada, eso, que muchísimas gracias, que es un placer estar aquí y eso, que tengáis buen día.